Kakak yang pegang di sini, deketin ke mulut Abi ya. Awas jatuh. Pegang yang bener. Ya. Nah, itu temen orang balik gawe teh lewat dia, guys. Mun penting ya. Sepi. Orang mau di dia disengsirikeun kunti lain sekali dua kali, sering. Tapi apakah aku takut? Oh, tentu tidak. Pokoknya lamun aya kunti macem-macem ya nongol di dia, pokoknya beak dibully urang mah bener. Terus moal geser pisan yang ku kunti tibang hiji deui mah. Rek 3, rek 4, rek 6 ge moal. Rek kolab ge jeung kolab gitu, rek kolab jeung gandaruwo jeung ocong sok we. Moal mundur pisan moal. Tapi urang mah sieun ku jelema sieun begal tapi da eueuh di mah begal. Begal agarek naon begal di tempat kos kieu. Urang penting balik jam 10 lewat dia teh. Aduh. Kabayangnya nikmatna tinggal itu sepi je bawah jelema hiji acan. Kita sore kene itu jam 5 ya. Komo peuting kok. Tuh tinggalin pokoknya. Jadi mah aduh mantap dah. Sore-sore mah enak sebenarnya mah di dieu teh. Naon sih tiis gitu teh jeung diuk di dieu teh bari ngopi itu tinggal itu belakangan tuh tinggali. Kanan ke. Tuh Walungan tinggali. Mantap. Oh. Nah tuh Walungan tuh tinggali. Salotkeun ka Walungan, guys. Tuh. Tiis ngeunaheun di dieu tas jeung mah jang nongkrong sore-sore mah we kieu. Tapi mun peuting waduh. Udah geus biasa sih orang mah jadi sieun lah masalah itu teh. Asalnya mun teu motong jalan ka dieu balik ka rumah ya di tempat gawe jauh. Muterna harum po ditu ke jalan raya bisa 3 kali lipat. Jadi mending ka dieu motong lebih dekat. Gitu. Itu disebutna Walungan naon ya? Walungan Kirasun. Nah, gitu. Tuh tinggal pemandangannya mah enak. Jeng, pokoknya kita sampai ke sana lah, sampai orang tadi itu non. Anjir suka seorang dulu. Sampai itu ke pintu air. Dua tiga jalan di pinggir kali. Kalau malam-malam di sini sepi sekali. Marvelous. Ay, ini jalan sepi sekali ya. Ada mie ayam, ada mie rebus. Ayah. Tak ada. Di sini sepi. Oh. Ya tuh. Resep menahan tuh guys. Tuh pintu air lagi tinggalin. Mantap. Sok aja ucang-ucangan di luhur tadi dinyata guys. Pernah ningali di kejauhan tapi di deketan ya mungkin itu hanya halusinasi saya saja lah. Alam launan iya. Oh iya. Terus ke dia balik ke orang itu. Ngenahan itu. Kalau di sini mah terus di sawah, enakan tadi mah tuh banyak jukut jadi bisik power orai doang aja. Kalau di sini mah udah tanah lapang tuh lega. Tuh tinggali ada embe tuh ya. Tetap kali video lagi kanan kak kiri kak gitu ya betul itu dong masih kameramen teh udah lah kira singkatnya ke kabi kan kira ya
tingali guys. Sepi di dimun penting tuh orang balik gawe teh lewat ka dieu tuh. Beuh. Kita air dis. Tadi itu soal siluman buaya buntung. Tuh. Ini gugur-gugurannya hujan.